apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Papanam ni Nita, di mo ibaga mapan ka manen makipurdi Ay nawaw, kasano anaamuam na Victoria? Lalabasan ka ngamin nga agdaldalos iti paraangan da Madam Kurdapya iti naminsan nga aldaw. Ay, kasta gayam. Naimbag man tamaan usam ti kasta trabaho ni Nita. Kasla saan ka mabambanog? Mabanbanogak met angam anyangay nga rod. Anusan atawan met pagpilian? No sa anak ngagtrabaho, saan kami met amangan? Ada na panunot ko ni Nita. Anya day taan na panunot yun na Victoria. Masiguradok adak-dakkel to ti makwartam iti na panunot ko nga aramidam. O, ibagayong arudan ano nya day taan na panunot yun na. Umasidag ka kanyak ta iyara sa askuken ka ni Nita. Apaya kasta ti kawas mo bakit? Kunak man makipurdiya ka iti ayanda Madam Kurdapya ita? Ay, saan pa'y laang lakay? Iti pa'y laang ayan ni Nana Victoria ti papanak ita. Ne, anya ti aramida mi jay? Ay na, di mon saludsudan no anya ti aramidag lakay. Basta trabaho Ay nawaw, amangan no illegal mo daytan na trabaho? Ay na, awanan ti adu asa tapno sa anak amataktak. Wan gayam. Uray di kan agluto iti masida tamangyawi tulangan iti sidaan tayo inton pangal daw. Alang arod, mapanak. Ay, mabit man lang bakit? Apay? Sino iti mangitulod ka ni Ronron iti pagadalan? Ay nawaw, si kapay laeng adang arod papanak. Kalaang ni Nita. Itay pa nga urayan ka. Ay na, pasensya ka na Victoria. Naladawak kami na nagriing. Saan nakakadian nakita ni Kapitan? Ay nawaw, siyak pa'y ti kunam nana. Inaramid ko ti inbilin mo kanyak. Sa anak-anak na iti paraangan da. Masigurado ka sa anak-anak kita. Nasaya at nga rin no kasta ni Nita. Tarigatan, amangan numakadlaw kat maamuan na pa'y nga agsusugal tayo dito'y balay. Awan pagdanagam nana. Safe tayo. Dagiti kadwa tayo nga agsusugal nana. Awan da kadipay. Ay, at dadan iti bodega. Ay nawaw, mapantayo nga rudan nana. Sayang ti pangabak ta kuma. Ay una, mapanta nga rudan ta mga numang rugidan. Six, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Oh, manungay ti pangabak mo ni Nita. Ay, nasurok asa nga ribo na Victoria. Oh, makitam dayta, instant money ni Nita. Ay, nawon nga rod nana. No amok lang at dagayang pagsugalan dito'y balayo. Di, sa anak ko man amapan agkakainaran iti kainitan amapan makipurpurdiya. Ala, umay ka manen inton malama. Ada pa'y second round. Ay nawaw, sigurado na idanana. Kaya't kumanan ti mangabak. Agan-anad ka lang, ta mga numakita na ka ni Kapitan, kat umay agimbestiga dito'y balay. Ay na, di kay madanagan nana. Aramidak no anya timbagayo, tapno awan ton ti parikot. O sige, mapanak pa nga rod nana. Agsubliak inton madamdama.
Magnaka ijay likod tapno saan naka makita dagiti kaarubak ni Nita. Ay uwan nga agpaiso na. Nalipatak metten. Mabisina kong tatang. Ay, mabit lang, ron anak. Sigurado, agawid din ni nanang mo. Nakabaybayag ba't ngamin? Ni nanang mo dahil sumungat. At damot imot na nakasupot. Ay, ang damat langan ni nanang. Ay, pasensya kayo. Itakla ang lakay. Kanyat inararamid mo ya. Kanyat inaramid mo dyan na Victoria. Ay, kwa, tinulungak anak dalos iti unag ken ruar ti balay dalakay. Makanta yun. Wan. Tani, mabisinan ti anak na. Nangantay yung nanang. Mabisina kon. Ay, wan anak. Mabit lang tay kargak iti plato dagiti ginatang ko pangaldawan tayo. Manungay, may tintad ni Nana Victoria at hangdan mo ba kahit? Ne. Litson mo ta ginatang mo si datayo. Ay, nawaw. Kat nawadwad mat alakay. Mangantayo kit din. Ura siya kat mabisinak mat anagdalos. Mangantayon. Maturog akpay biit lakay Reingan nak inton alauna. Apay, agsubli ka kadi iti ayan na Victoria? Wan, agsubli ak madamdama. Adupay nga mintinasken adalusan ken urnusen medjay. Saan ba't una adakal ti balay na Victoria? Adu nga rod ti ipapaaramid na kanyak. Sigurado ka kadi pag daldalusan na ka, Ninita? Amangan mo no da illegal nga aramidin nyo Nay. Ay nawaw, makaamukan no di nakpatyan. Basta siyak ibagbagak laang tipod no, Lucas. Iti kasta tono ti boses mo. Kaslad da ilimlimad mo, Ninita. Ay nawaw, anya ngay kumati ilimad ko ken kalakay. Anya turas San Lucas. Alas 6 iti rabii. Anya? Alas 6 kunak. Tulang kaya. Ay nawaw, kunak mataringan nak no alauna. Ririingan ka itahingam di mo mat kayat ti bumangon. Siyak pa iti ungtam. Riniing naklat ta kumaa. Sikat di na kayat ti mariing. Ito siyak ti pabasulan. Ay nagluko kan ba kahit? Ay na marurudak man ken ka, Lucas. Di kan agungat tan alpas mutlangan. Asapa kan tulangan inton bigat. Agkape kapay ni Nita. Ay, agyaman nak Nana Victoria. Di ka matimay, di kalman. Ay, wan nga rod nana. Naiturugan ak ngamin. Sayang. Sapay adu timbay nakisugal idi kalman. At da 2,000 apangabak ko. Ay nawaw, balato nga rudan anana. Sige, ikan kay ti balatom. Atoy, talo gasot. Mabalin mat siguro daytan ni Nita. Ay na, agyaman naklaunay Nana Victoria. Addan tumanan isugal ko inton madamdama. Ay katuan lalaingampay tapno ang triple ti inted ko akwartakan ka. Ay, arigla daw Nana Victoria. Apa yan naliday ka ni Nita? Ay, naabak Nana Victoria. Ay nawaw, apay nga yung tulok mo maabak ka. Awanan na bati akwartak, naabak amin. Ay, agraman tinted yung akwarta itay kanyak, inabak da. Saan mo siguro nga aldaw ita, ni Nita? Bumawi ka inton bigat. Ay, awanan pangalak iti kwarta nga isugal ko, Nana. Ay, kat bumulot ka pala iti asawa ma. Dayjay pala ang tikunam, Nana. Saan nga agpautang dayjay? Ay, nawaw. No di na kayat timangten. Di mga lakalatan iti pitaka na. Iwanan niya. Nasaya at tinapanunot mo, Nana.
Kas tanto ti aramida ka pa man na makaawi dak. Kinisayam ka di ti kwarta nga imbulsak, ninita? Ay nawaw, apay nga yasyak. Asino kumangit ti daduma amang kisay? Saan ba't amagawat ni Ronron tinangikargaak iti jacket ka? No saan na magawat? Siyak la adagos ti pabasulam, Lucas. Amangan mat no natnag mo jay dalan, wano natnag mo. Basta lagi pam. Ay. Agpudno ka man si ka, ninita? Awan ti pudnok ken ka, Lucas. Pangan ano kumamangay ta kwartam. Si kalangay at adat kwartana. Daktal tinagbaliwam, manipod nagtrabaho ka kinina na Victoria. Timangsit ka pa yan. Mapambanugak lang. Iso ano mabalin? Saan asyak ti pabasulam? No adda mapukpukaw ak kwartam. Uno adda gamit mo ang mapukpukaw. Tadyak pagan ano dagita. Nalawag. Apay, masapol nga agungot ka? Mabalin mat nga ibagam iti nasayat ah. Ay basta. Di kanto ti magsukon ka ni Ronron di pagadalan. Ta iturog ko pay be. Family di minton bigat nanang. Tatang, makaumay kayo kadi. No siya kanak ko, makaumaya. Jak amo ka ni nanang mo. Makaumay kayo nanang. Ninita, bakit? Apay aya. Asilagak ka nakapigpig sa tasaom. Ay nawaw. Itay pa'y ngagsasaw ti anak mo ngam di ka sumungsungbat. Atindaram ka diti family di da iji pagadalan mo no saan? Sa anak amapan. Sana balitad da ka matakadwana. Nasaysay at latta no mapanta adwa. Ay nawaw. Apay adagulit ka, Lucas. No imbagak ka sa anak amapan. Saan? Ay, di ta kayo manlangan. Ni. Papanamon ninita. Agsubli ka. Awan ti bibiyang mo, Lucas. Apay niya kas din ni nanang, tatang. Pasensya mo ti inam anak ko. Adala siguro parikot na. Wano, nabannog la siguro. O, ada ka matgaya mari ni Nita. Kunak no sarda nga mon ti agsugal. Ay nawaw, saan ang mabalin na Victoria? Nas kanabawyak ti kwartak nga inabak da kanyak. O, ada ka di pa'y kwartam nga isugal mo ni Nita. Ada pa'y nana. Ada pa'y limagasot ko ditoy. Nukas ta nga rod, umunag kan. Madama ti sugal da ija bodega. Ay, sika ngay nana, saan ka makisugal? Ay nawaw, apay kumaasan. Sumaruno akto Agbantayak laang ditoy, tamagan no. Sinurot da ka. Narigatan. Awan ni Kapitan Itanana Victoria, nakita ka nagpaili. Ay, nasayat nga no kasta. Awanan ti pagdanagan tayo. Isu nga umay kan nana. Tagiddan tan amapan iti bodega yo. Na yan ti kastoy abyak. Napudot man ang ti ulong bakit? Apay aya, Di ka man makibiyang si ka, Lucas. manung aldawa na kasta ka. Di mo pa yan maaramid dagiti responsibilidad mo dito'y balay. Ikanak man kiti ti kwarta. Ay nawaw. An mo ti kwarta? Di mon saludsudan. Ikanak kit di tanapatag ti pangusarak. Agpudno ka man. Adda illegal nga aramida man niya. Awan! Illegal asasawamat dita. Mangtag ka din iti kwarta oray sa nga ribo lang no iso. No daman kwartak, igatang tayo pala iti kanan tayo Di awan! Umutang aklatan iti sabali. Imot ka matgayam. Isumit lagaya makanayon ka nga adda iti ayan ni Nana Victoria, ninita. Inaramid na gaya man a pagsugalan ti balay na. Agin di ammo kamanan. Sarde nga mon ti sugal. Sayang lang ti kwartam, ay nawaw. Nas ka nabawyak ti amin na kwartak nga inabak da kanyak, Lucas. Kasano nga rod, no maabak kamanan,
Mamati ka kadi kanyak, Lucas. Ay, awan latam mo kundita ninita. Nagdalanak dagiti kakasta iso nga amok. Sabali itan, Lucas. Saan kumanatang kanti ulom? Dumngeg ka kumamait. Jak kayat ama isagmak ka bakait. Danagmun aya. Da kami lang ti makaammo nga da pasugalan ni Nana Victoria. Awanan sa bali. Ulitek manan. Da kami laeng. Kasano nga ron no adagpulong ka ni Kapitan? Tinalpas kayo. Santo ang mapasamak dayta, Lucas. Ay nawaw. Sigamat ti masalaw ko iti dalan ni Nita. Naimbag nga agsapam, Kapitan. Sa dino nga ti papanam. Iti ayan ni Nana Victoria, Kapitan. Makipordiyak kan kwa na. Kasta yan. Wen, Kapitan. Saan pa nga minanalpas der aramiden may? Nagpatuloy ak nga roden. Tapno saan ka matamataktak, okay? Ay, sige lang, Kapitan. Wen gayam. Makibaga kadang iti ka baranggayan tayo nga adda maangay a General Assembly ije Barangay Hall inton umay a Martes, ha? Ay, uwan, Kapitan. Awan danag. Siya akong ti mangidanon kadag iti kaaruba may. Damat ang tuk-tuk-tuk, Nana Victoria. Amang dagiti kakadwa tayo dayta. Lugtaman kit ditiri daw. Kapitan? Ada ka din ni Victoria ni Nita. Wan, ada ni Nana Victoria, Kapitan. Danya tumasapol mo, Kapitan. Ada na awat wa text nga ada ka no pasugalam dito balay mo. Kayat ko amamuan no pudno. Ayaw ko kwa, Kapitan. Amangan matnulok-luk kwanda kayo. Dayta nag-text. Wan nga rod, Kapitan. Amamuyo ka din o sino tinag-text? Saan? Nga matapag apudno ti in-text na kanyak. Kayat ko makita ti bodega, Victoria. Ay nawaw. Ay, sana mabalin, Kapitan. Ay, saan pa yan nadalusan? Adda ka di ilimlimod mo. Iso adi mo kayat nga ipakita kanya. Sorry, Kapitan. Amuyumat nga illegal, ti sugal. Ngem apay nga intuloy yo, Victoria. Isumod gaya makanayon nga ado ti bisitham. Inaramid mo gaya mapasugalan ti balay mo. Kwak. Makawanan na ko, Kapitan. Saanan maulit. Nasken nga agdalan kayo iti husto a proseso. Awan ti bibiyang ko no ado ti kwartayo. Sana mabalin ti pasoksok kanya. Ay, tsak kayat ti mabalod, Kapitan. Ay, uray siya. Awan ti mga sikaso iti anak kanasawak no mabalodak. Awan ti maramidak no may papan iti naitabanag. Noan niya ti panusa na kada kayo. Sangwin nyo. BI at talaga dayta Nana Victoria. BI? Anya ngay dayjay? BI, bad influence. Bad influence. Kunam saan nga bad influence? Ay nawaw, as long as it sounds. Anya itati planaw. Ada kwarta pagbayad mo, wano pagmultam no multaan da ka? Pangalak kumangay. Ay gati pagbaludan ti turong mo. Binagbagaan kay din, di nakingkaskasaw ni Nita. Tulungan na kumaalakay. Diyak kaya ti mabalon. Pasensya ka na. Kasyan nakmata ka, Lucas. Ay, nasaysayat mo't lang ti kastoy, tapno ada pagnak ma'am ni Nita. Kan tapno sarde nga mo ti agsugal. Ngamen, biyag mo lang ti madadaal, no di mo pala sardengan, dahi nga ramid mo. Ay, nawaw! Ay Nana Victoria. Agbalin ka kuma ang modelo, wenno pagwadan dagiti kaarubam.
San alita si kapay apaket ti mangidadaulo iti illegal nga aramid. Si kamat ni Nita, ano samkit di ti makiportiya wenno makitegged para iti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.